Жыпар Акунова «Талқыланған тағдырлар» әңгіме. Күн кешті баратқан. Аялдамада арық чырайынан келген ақча чаял телмірей отырды. Қанша автобус, троллейбус келіп кетті. Аялдамаға улам келіп автобустарға түшіп кеткендердің аяғы үзілбейді. Bir ғана бей иримінен үйге қайта тұрған қызымды күтіп, мен олтырам. Анан ошыл аял. Ким өтіп атады, ким автобустан түшті, ким автобусқа түшет, іші жоқтай. Көздерін ирмеген сайын, қуақай жүзінен шұрғылығын, көз жашына арчып қойыш, ойына да келбейді. Адегенде еле салбағаным менен, анын нес болғындай түрін байқа отырдым. Орып қалған емеспі деген ой келе қалды. Эже, ештеріңіз орғады ба? Десем, ұқпады. Эже, дедім қайра мөрісіне қолымды тегізіп. Мені сұролу тіктеді. Бір жеріңіз орып қалбады ба? Деген сұруым ереркетіп жіберді көрінеді. Айтыр, өпкілі ойлаған аялдың боздығының ұғып, жанында тұруға мүмкін мәселе. Емне қыларымды білбей қайпалақтап қалдым. Аялдамаға келіп кеткендердің бары көзді қарышады. Сумкамдан бет аршымды алып сұндым. Аялдың айы қиылада барып тоқтады. Автобустан түшкен қызымды жетіліп кете албайым. Эже, үйіңізге жеткіріп қойын ба? Үндөбей орнынан қозғалды. Өзі басып кете албай чудай ырғалып тұрады. Қолтықтап аял басқан жаққа кете бердім. Анар кечі районы жаққа кетіп баратты. Екінші үйдің алдына келгенде, рахмат, кете бергілі. Мен үйіме келіп қалдым, деді, озын араң қыуратып. Башқа сөз айта албады. Үйден бұрыла бергенімізде бұрыштағы комокты отырчы келін чақырып қалды. Ай, қандай без жақта қайдан адашып жүресің? Тегел Гүлбадам ежені қайдан танисың? Деді оозу толы алтын тіштерін ырсайтып. Ал еже аялдамада отырған екен, өзін жаман сезіп тұрат оқшайды, жеткіріп келдім, дедім. Екі жылда қарып кетті бичар еже. Былтыр 19-ға шыққан жалғыз баласы өліп қалбады ва. Күйесі жаш кезінде өліп, ошол баласы үшін жашадылы. Кейбегенде кейгізіп, қалағанын сатып беріп, ошон неле көзін қарап отырчу. Мектепті бітіріп, университетке кіргізген, анан баласы сайынып қалды. Бечара эже, машинасын сатты, жылтыраған бұйымдарының барын сатты. Баласын сақтап қалуға көп аракеттенді. Бирок, ал бала кетке бер кирген соң қайтыш қиын турбайбы? Ақыр өліп тынды, деді комоктогу келін шақылықтап. Бір қуанышты оқиғаны баяндағансып көңілді, тегел аялды аяғанымдан бы, ал келіндің сөзін жақтырбадым. Андан кейін қиыла мезгіл өтіп, анда-санда есіме түшіп қалғандығына Гүлбадам ежені аяп қылғаным болса, күнімдік тіречілік менен бұл оқияны ақырындап ұныта баштағам. Bir күні мончудан кезіктірдім. Баяғыдай нес болған сұп ойлу, қайдыгер. Бирок мені таныды. Қайды іштейсің сіңдім, қанша балаң бар? Балдарың қаншаға шықты? Деп сұрады. Журналистмін десем, көздері жанданып, маға бір нәрсе айтайын деп барып, тоқтығанын байқап тұрдым, бирок еш нәрсе озынып сұравадым, батын албадым. Жан дүйнөнүн жарасын қозғығындан жаман нәрсе жоқ емес пе? Анын үстіне жанағы комоктогу келінден бұл еженің тағдырын ұққандан бері аны аяп жүрчүмүн. Жүрегім қысылып чыдай албай кеттім. Мен кете берейін сіңдім, деді бір уақытта еже. Уақытың болса маға барчы, журналист болсаң саға айтар сөзім көп, деп телефонын берді. Тыққан жүрім тұрмынан, маданияттуу сөздерінен, айлана чөресіне қылған аяр мамлесінен ақыл есті жақшы аял екені байқалып тұрады. Ертесілі Гүлбадам ежеге телефон çalып, кечінде сүйлөшүп отырдық. Менің тағдырым болса бүтті, деді еже. Мончоқтой улымдан, болған үмітімден ажырадым. Бардық дүйнем ушул бала болчу. Ушул бала бирөөнүн көзүн карап калбасын деп турмушка чыкпадым. Теңирим мага ушундай тагдыр беркидей жаман жолду да баспадым. Кийим десе кийимден, китеп десе китептен, акча десе акчадан кем кылбадым. Аталуу балдардан ашык жүрсүн, бирөөнүн алдында шак сынбасын дечүлөм. Өзү да мени убарак кылбай, мектепте жакшы окуду. Чогулуштарда мактоо сөз угуп, балам менен сыймыктанып жүрдүм. Эми Самат мектепти бүткөнү калды. Окуусуна акча керек болуп калабы деп, эки жерде иштей баштадым. Анан 9-класста окуганда эле
Ulumdun münözi takır özgüre başladı. Geçinde tön bir okumga çeyin göçüde jüret. Erteň menen ertep durguzup sawakka jönötem, sawakka da erdanış kayda. Erteň menen koluna tigen depter menen bir ruçkany götüret da getet. Eger men işke erterek ketken bolsam, oşol boydan keçke uktap jata beret. Düşte oturup tamağı jette, kayra uktayt, kayra geçinde ketet. Bayakıday kol kavuş kıla kuyoyun deş kayda, uruşsam horoңdoy başladı. Katura uruşsam, öýden getip kalıp gelbey koyut. Kayra özüm izdep alıp gelem, ыйлап da gördüm. 2 gün hoňulup kalatdagy kayryle oşol keypine düşet. Oňulor dep alaksıdışka hareket kılıp, karate, kickboxing irimlerine jazdırsam, 2 gün katışatdagy barbay koyat. Balamdın göz aldımda buzulup, öçüp baratkanım görüp durup, eş nerse kıla albadım. Baykatpay uktap atkanda, koldorun butlarını karap koyam, janagı hapi mince, dağı başka baleketin sayınıp kalbadı dep, kolu butunda tak jok, onda göňülüm ortuna gele düşet. Birok, tündösü emne kılıp jüret, emne munça jalkı bolup ketdi, emnege sabah okusu gelbeyt, emnege munça uruy bolup ketdi degen oýlar maga tınçlyk berbeyt. Mektepte mugalimderge jaldırap baha koyduram, halarda meni bir çete ayap, bir çete sıylaşıp, hargasız baha koyup berişet. Epdep oňolor okup geter de oýlaýym. Anan 11-nji klassda bitip atkanda tamırlarında iğnelerden taktary payda bola başlady. Birinci görgende ölüp kayra tirildim. İşensiň gözüm tunaryp eş nerse göre albay kaldım. Jüregim çıkıp kete çasladı görünöt. Bir kança günden keyin özüme gelip, aklımda jyynap oýlanyp gördüm. Bir nerse kılış gerek da, tanış flaşlarga barıp, keňeş surap, balamdan kıyal çorugunda özgörüşlerdi aytyp, iğnenin taktary payda bolgonun aytsam, oğlumuz demek murdatan ile bangizatın çekip jıttap jürgen boluş gerek. Sayın uğa jaň ötüptür, meýle alıp geliňiz. Analiz alıp tekşerip, bangilikke baş baylahanyna kança bolgonunu anyktap, darlagyňga hareket kılıp göreli. Birok, sizdin aytyşyňyzga karasak, balaňyz bangizatyna göz karandy bolgonuna bir tobele wagt bolup kalgan görünöt. Oğluňuz menen özüňiz açyk süýleşip, darlaganga majburlaňyz. Özü kalaganday bolsun, dedi. Balam maha açyk aýtaby. Jaldyraýym, ýyladım, birok oğlum moýnuna albady. Akyry bir jaş wrach özü tanışyp, anan süýleşip darlay başlady. Men bilmekseňge salyp, wrach menen gana süýleşip durdum. Bolgon çogultkanymdy jumşadym. Maşynamdy sattım, altın buyumlarımdan baryn sattım. Maga oğlumdan artık eş nerse jok ele. Anan balam oňulyp turmuşga kızygusy payda bola başlady. Üniversitetin yuridikalyk fakultetine tapşyryp, öz güçü menen ötüp ketdi. Menin oşondogy süýngönümdi söz menen aýtyp bere albaýym. Eşenesizbi? Anan akyly ukmuş bolçu. Birinci sessiýasyny jalaň 5ke tapşyrdy. Ekinçisini dagy anan ele egzamin çuýbuz dep dostlary ýeriştip ketip, balam oşol geç gelbedi. Taň atkança eşik aldynda turdum. Ýyladym, çüregim bir jamanlykdy sezip duýlap durdy. Erteň menen 6larda geldi oğlum. Oturguşta oturat elem, kolumdu karmap, "Toňup kalgan turbaýysby? Hoy, men emi çoňoý bodumby? Gelem da. Üýge girip ukta berbeýsizbi?" dedi tamaşalap. Aseli koşup çay berdi. Hanan uktap kaldı. Bir kız telefon çalat. Epde uşul kızga alaksız eken deyim. Balam kayra dağı özgöre başladı. Özgörgönde de ukmuş özgördü. Hadegende sabakka barbay koydu. Üniversiteti taştadı. Es üçün bilbey, uykusu onun ortasında jürgönde es mas bolup kaldı. Uşul menin jalgyzym samatym ekenine işenbey ketken günlerimde oldu. Bayağı menin kıyınçılığımды ayttırбай sezip, ayap turgan sezimtal balam jok. Akırkı gündörü akçaң bar baba, akça devle kaldı. Özünün video magnetofonunu dağı sattı. Men dağı bolğun balı buyumlarımды sattım. Birok, bol azaptı gündörü hiç kaçan bütböçüdey. Men emi balam menen jakşylap süýleşip, kayradan darlataýyn dep balama batynyp aýta albay jürgüm. Jetin çıgarsam attatpaýdy. Paraşogu tügengönde balam ölüp kayra tirilçi boldy. Mınday mezgilde men anın janynda turalçy emesmin. Hepde akça taap berişke hareket kılıp kaldım. Hanan bir jolu işten gelsem balam çalkasынан çatıptır. Janynda şpritsi anan bul katı jatat. Dep göz yaşın köldöttü ene. Denesi muzdap çüröge wagyle doktop kalıptır. İşengen jokmun.
Kantı bele meni taştap ketsin. Esim uhup balamdın başını kucakta uylap otura verip men anan esime kelgende bakırı uyladım. Koşnalar çokuluştu. Men түш көрүп atkansıyım. Katты kayra okuyum işenbeyim. Balam meni tamaşalap жаткандай tuyula verdi. Apa kebayım. Canım apa. Uşul katты okuşun tıra görbeselem. Sizden meni kançalık azektegeningizde, meni kançalık ayarыңызды abdan jakşı bilem. Бүткүл ömrüңüzde mağa arnadыңız ile. Oşol menetiňizdi kaytara albadım. Köp maksatlarımda atkaruga çamam jetpedi. Al üçün hiç kimde künöyley albayım. Bardığına öz erkimdin boşluğu sebepçi oldu. Öz alsızdığımdı jeňүүgө köp hareket kıldım apa. Erkim jetpedi. Siz aytkanday aylanımdaki buzulgan dostorum oyumdakını atkaruga mümkünçülük berişpedi. Eger kalasam uşundip yaşay vermekmen birok, antip sizdi türülöy tozokku salgım gelbedi. Sizden men bangiliktin sazına terengdep batkan sayın öçüp baratkan ümbütüňizdi, sana çekken kaygılуу gösteriňizdi çydap köre albayım apa. Tuura, men üçün abdan köp kıynaldыңыз. Jap jaş turup ele delmirip kempir bolup kaldыңыз. Menden başka akıl esti uul bolsa, sizde eneni töbesine götürüp almak. Menin dagı bir akmakçılığım uşul boldu. Bir kızdı jakşı görüp kaldım. Gelindi bolsam, nebere jetelesem de çöleňiz. Al tilegiňizge da jetpediňiz. Siz gelin kılıp alsam degendey tatnakı kızdı süydüm birok. Men sizdi baktısız kılganday, al kızdı da baktısız kılmakmın. Siz töşöklörüňizdi jyýgan tekçede menin papkamda kündölügüm var. Oşol kündölükke bahryn jasıp jürdüm. Oşoga erkim jetdi. Jok degende uşul kündölük жазganga wagt tapkanyma özüm asır süýnüp jürem. Özüňizden başka kişi okuasın. Menin jaşuum köpçülükke kanday tavuşmak bolsa, ölümümde tavuşmak boydun kalsın. Aygül sizge sözsüz kelet bolsa gerek. Meni estegeniňizde oşol kızdı görüp, ulum uşul kızdı süýdere dep gözüňizdi toýdurup koýup jürüňiz. Ne deyin apa? Siz menen koştoş albaganyma, men dep jürüp karıp ketken yüzüňizden süýe albaganyma, akyrky ret sizge erkeley albaganyma abdan ökünem. Men bul kadamga atayın bardım apa. Antbesem, sizdi mından da uzakka kıynamakmın. Aygüldü da kıynamakmın. Duşman dostlarınızın aldında sizdin mından da kiçireygeningizde, basınganыңızды görgüm gelgen jok. Geçir alsanız meni, esi jok uluňuzdy geçirip koyuňuz. Eger tegel düýne bar eken için bolsa, oşol düýneden kesgerbiz. Samat, 12 may 2001 yıl. Ejemağa Samat'ın kündölükün ыйлап turup berdi. Uşul kündölükti gazetaňa жазчы siňdim. Balkim Bangilek degen balaketke kabul ele göspürümdürgö bezdin okuyağı sabak bolor. Mağa okşogon bir şordu ene balasını uşul balaketten saktap kalar. Kündölükti kaytarıp berersin, dedi Eje uzatıp jatıp. Jakşynakay kılıp materialga urup bekitip alıptır. Kündölükti Gülbadam Ejenin közünçe aç albadım. Badıraygan, katası жазылған kündölükti Samat 9. klasta baştaptır. Eşikке birinci kar jağıp koyuptır. Kiçinemde birinci kar jağganda çana tepkenge şaşılçımın. Hazır dele oyunu oktuğumu karmap muz tebe koymoyum var. Akırgı kezderde negedir bardık nersege kızıgı öçüp baratkanday. Sabah okuğum gelip kaldı. Sabahka barganım menen eç nese düşünböyüm. Ana neceke dayardan bapsın dep jinikeli uruşa baştaydı. Ekinci sabaktan çıkıp ketemde Azamat'ın öýüne bar uktayım. Azamat Alegiden taap kelet. Anan ekөөbüz çegebizde uktay berебиз. Kede başka baldarda koşuluşat. Öýünde hiç kim jok. Apası Rossiyada kommersiya kılat. Atası keçke işte. Enisi sabaktan saat 3'türde kaytat. 3'kö jakyn men üýge gelip kalam. Sabaktan geldim dep koyam. Apam biçara açka boldun dep tamak aşını ozuma karmaydı. Kede apsıgıp ayabay köp tamak jeyim. Kede ozuma esnese ala albayım. Bilbeyim. Uşunday bolup kaldım. Bugün negedir uykum gelbey koydu. Çege turganыбыз tügenip kalıp tameki çektik, arak içtik, negedir bolbay koydu. Zaňylda böyle başım urup atat. Sirkem su götürbeydi. Alekiге könöt degen çin görünöt. Apamdan geçe ele mektepke surady da wagt çalgam. Bugün kanday ışıltoo tapsam eken?
Bugün ömrümde birinci jolu apamdın altın şakegini aparıp satıp jüberdim. Ataң belek kılgan dep oşol şakegin jakşı görçü. Başka argam jok ele. Alegine karızı kala verip, karısım köpüp ketti. Anı çekpesem ölüp kala jazdayım. Жаңы баштаганда дос, sen üçün bekerle dep добрый olup жүрген Urmat bugün karısыңды төлөбесең katınsың dedi. Намыстанып кеттим да апамдын шакегин апарып сатып жибердим. Карызардан кутулдум. Калганына джинсы, свитер алып алдым. Апам шакеги жоголгонун эртеси эле билип койду. Мен сатканымды мойнума алдым. Апам менден эчтесин аячу эмес, бирок бүгүн шакеги үчүн жаны ачынып капа болгонуна таң калдым. Апамдын буюм үчүн капа болгонун ошондо биринчи көрдүм. Өзүм да таң калдым. Мурда мен идиш сындырып алсам, же бир буюмду кокус бузуп алсам, аны башымдан тегиретип ыргытып жиберчү. Чынын айтсам, мен кээде өзүмдү өзүм тааныбай калчу болдум. Кичинемде кокустан мышыктын бутун басып алсам да аяп кетчүмүн. Азыр алегиден татып алсам болду. Жолборс болуп балдарды коркутам. Өзүмдөн кичине балдар алдымда бүжүрөсө өзүмдү арстандай айбаттуу сезем. Жиниме тийсе апамды да кагып жиберчү болдум. Кыжынып эле кыжырым келе берет. Кээде обу жок эле күлө берем. Эртеси кайра аябай кейип, аябай өкүнөм. Бирок бирөөнү аюу сезимим жоголуп бараткандай. Кечээ апамдын алтын билеригин сатып жибердим. Апам билеригинин жоголгонун эмес, менин адамдык касиетимди жогото баштаганыма, калп айта баштаганыма абдан кейди. Чынын айтсам, мен адамдык касиетимди жогото баштадым. Апам ыйлады, көңүлүмдү сыдатып ыйлады. Мен сени адам болот, мени багат, мага түркүк болот дечү эмес белем, балам. Адам болгондо кыларың ушулбу? Деген сөзү мени өрттөп, тебелеп, депсеп турду. Аргам болсо, жерге кирип кетким келди. Ушул балакетти экинчи оозуму албай койбосом деп ойладым. Өпкөнөнүп, апамдын билеригин апарып сатканымды, балдардын баарын ээрчитип алегиден чегип алып, кыздарга барып дискотекага төлөгөнүмдү, кыздар крутойсуң деп койсо, көрүнгөндү сыйлаганымды эстеп, заманам куурулуп турду. Апамды аядым. Чындап аядым. Кичинемде мага пульт менен жүрө турган машина сатып берем деп, бир ай ишине жөө барганын, түшкү тамакты ичпей акчасын чогултуп, мага эч ким киелек кроссовка сатып бергенин ойлодум. Мен чоңойгондо сизге пальто, атлас көйнөк, алтын сөйкө сатып берем дечүмүн. Апам жетін албай менин сөзүмдү келген кеткендин баарына айтып мактанчу. Бүгүн негедир оор ойгондум. Көңүлүм чөгүп, эч нерсеге калуум жок. Таң атканча бирөө сабап чыккандай. Тамакта эч ким келбеди. Апам дагы капа болбосун деген ойдо мектепке эптеп эле кеттим. Сабакты көп калтырсаң, эч нерсе билбей калат экенсиң. Китепти окусам деле мээме эч нерсе кирбейт. Мугалимдерге Кудай берип салды. Эшиктен киргенде эле мага асыла беришет. Туура эмес отурасың, күлөсүң, муну билбейсиң, аны билбейсиң. Айтор, биринчи сабактан кийин эле качып кетпесең, ар бири келип мээңди чагышат. Ушул мугалимдер үчүн апама калп айтчу болдум. Сабакка барбадым десем, апам кап болот. Качпай отурсаң, бир нормальный сабак өткөн бирөө жок. Же мен баарынын көзүнө мокожо көрүнөмбү, айтор. Эрмектер эле мен. Алеги менин иштешин начарлатабы, айтор. Мээме эч нерсе кирбейт. Оюм жалгыз гана ошондо. Кантип тапсам? Кимден алсам? Анан кичине убакыт өтүп кетсе эле болду. Башым ооруп, кускум келип, ичеги боорум эзилип кеткендей, сөөгүмдү бирөө чагып, булчуңдарымды жулмалап туткандай, муундарым сыздап ооруй баштайт. Мүмкүнчүлүк табылганча өзүңдү өлүп бараткандай сезесиң. Бул ооруга адам баласы туруштук бере албайт. Мен ал ооруну айтып да жеткире албайм. Анан кичинекей бир бүркүм порошоктун жыргалып бер укмуш, мемиреп, азыр эле ооруксунуп турган бүткөн боюң жазылып жыргай баштайсың. Көчүлөсүң, анан көлкүң чыгат. Асманда сүзүп жүргөндөй калкылдап, көңүлүң заматта ачылат да калат. Бир жаман жери өтө мыкач болуп кетесиң. Бирөөнү кордосоң, ыйлатсаң, урсаң, моокумуң канат. Анан соолугуп өзүмө келе баштаганда өзүмдү өзүм жек көрөм. Апам шортунун асап тартканын көргөн сайын жүрөгүм бырча-бырча тилинет. Болду, бул балекетке экинчи жолобойм деп өзүм өтөп бекем убада берем.
Men Azamаттан да, Нурландан да, Жорик Кубаныштан бардығынан қол үзбесем, бұл балакеттен құтыла алғыдай емесмін. Алардың барының аталары тутамда вақытша табышады. А мен емнеме темселеп аларды ертіп жүргенімді өзімді düşünбейм. Ушыларды ойлап алардан неме олақтап, 2 жұма ептеп чыдап, өзімше жүрсем, қуаныч бардығым бұзды. Ешік açып тұрған екен, кіріп алып тұр. Жүрі, бір қызға барып келеміз, деді. Анан ал қызды Алигиге көндірөлі. Bir шишканың қызы, ақша деген біздіке, дебеспе. Ушул сөзді ұққанда шарт бұрылып кетіп қалғым келді. Аңғыча алдыбыздан ақ жум алтатынақай қыз шықты. Қуаныштың ушунча чечекейі чеч болып чечілгенін бірінші көрішім. Тегіл қызды банги деген балекетке қиыбай тұрдым. Эпте балақсытып үйіне кетіріп жіберсем деген аракетім орнынан шықпады. Қызды ершітіп Қуаныч ордығы барды. Бардығы Алигиге теңселіп қалышқан. Адегенде Нуржанды араққа алдашты. Анам Парашок қошылды. Қуаныч болса Ромеоның ролында. Бардығының бөпілігініне көкөлөтө мақтағандарына мақтыраған қыз бичара абейірінен қанты ажырағанында білбей қалды. Ушул окуядан кейін мен өзімді да, досторымды да жек көре баштадым. Эртеси есіне келгенде қыз бичара аябай ыйлады. Эми чоң чуу болуп баарыбызды камататко десем, бул окуя ушул бойдан жем-жем болуп калды. Бирок ал кызды биздин балдар өз топторуна кошуп алышкан. Алигиден кийин кыздар дагы мыкаачы болуп, ыплас сүйлөп, кайра жакшынакай кыздарды өз катарына тарткылары келип калышты экен. Кыздардын бири-бирин тепкилеп ургандарын да, мушташкандарын да ушул жерден көрдүм. Ошол кыз эле бул компанияга канча кызды ээрчитип келди. Айрымдары бир келип эле жоголуп кетишти, бирок көпчүлүгү биздин катарыбызда калды. Мага ал жердеги кыздардын бири да жакшы эмес. Аттиң кандай гана сонун кыздар эле. Бүгүн мен үчүн сонун күн болду. Көчөдөн бир татынакай кыз менен тааныштым. Аты Айгүл экен. Медицина факультетинде окуйт. Мага абдан жакты. Менимче ал кызга да жагып калдым. Үйүнөн телефонун жазып алып, босогону аттап, бутумду чечип эле телефон чалдым. Телефонду үйүнө андан да назик, жагымдуу угулду. Жан дүйнөмдө бир өзгөрүү болгондой, ошол кызды гана ойлой бердим. Сүйүп калдым көрүнөт. Чектичи. Эгер Айгүл билсе, ал мени эч качан тиктебесе да керек. Жок, андан ажырай албайм. Демек, муну токтотушум керек. Демек, муну таштоом керек. Эрким жетеби? Албетте, мындан кутулбасам болбойт. Деки, ушундан кутула алар бекемин. Ойлосом, мындан эмне жакшылык көрдүм. Бөпүлөп өстүргөн апамды азапка салдым. Сабактан начарладым. Жакшы досторумдун бардыгынан ажырадым. Менден жаман окуган балдар азыр жакшы окушат. Ушуларды ойлосом ичим ачышат. Кээде күзгүдөн өзүмдү карап коркуп кетем. Эки бетим ичке кирип, сөөгүм чыгып кетти. Апам келди. Мени шектүү тиктеп бетимден өптү. Ашканада бир нерсе кууруп чайга чакырды. Оозума эч нерсе ала албадым. 3 күндөн бери колума Алигини албай койгом. Алдастап жанымды коерго жер таппайм. Апама айта албадым. Жанымды сууруп кетчүдөй бул ооруга туруштук бере албачудай тыбырчылай бердим. Апама башым ооруп жатат дейм. Аспирин берди. Бир аз тынчыйык кылам да кайрадан тыбырчылай баштайм. Аңгыча телефон шыңгырады. Айгүлбү деп ала койсом, врач-наркологмун, балким сага жардам керектир, барайынбы деди. Кандай ооба дегенимди да билбей калдым. Үйгө узун бойлуу жаш врач келди. Мен аны апама досум келиптир дедим да, бөлмөмдү бекитип алдым. Врач кан басымымды өлчөп, качандан бери тартканымды, качан сайынганымды сурады. Анан бир ийне сайып, эртең мен келем, анализ алып текшерип көрөлү. Дарылануу керек. Болбосо бул өзү өтүп кетпейт. Өтө кыйналганда кайра кантип кирип алганыңды билбей каласың, деди. Эртеси врач-наркологко бардым. Мени дарылоого өттү. Чынын айтсам, кичине жаным тынчып, өпкө боорум аңтарылбай калды. Врачтан сиз менин телефонумду кайдан алдыңыз десем, эч нерсе айтпады. Мен бардыгын билем деп тамашалады. Мен апамдан эле көрүп калдым. Эмнеси болсо да жашоого үмүт пайда боло баштады. Ооруканада 15-20 күндөй дарыландым. Тааныган бирөө көрүп калбасын деп корунам. Сабакка барып, кийим-кечемди өзүм карап, кичине болсо дагы оңолгонсуп калдым. Айгүл экөөбүз бири-бирибизди жашай албайбыз. Айгүл группасындагы мыкты окуган кыздардын бири экен. Ата-энеси жөнөкөй эле кишилер, бирок ал көп окуйт, көптү билет. Кругозору кең. Абдан намыскөй жана тырышчаак.
Жан дүйнөсү таза, ой жүгүртүүсү кең кыз. Мен аны жоготкондон корком. Ага жолукканда бардыгын унутуп, көңүлүм көтөрүлөт, үйүнө кетиргим келбейт. Көчөдө аны менен жүрсөм сыймыктанам, көөдөнүмдү көтөрүп жүрөм, ал үчүн бардыгына даярмын. Мына бул балакетти да Айгүл болбосо таштай алмак эмесмин. Эгер Айгүлгө бирөө айтып койсо эмне болот? Анда шарт эле кетип калат болсо керек. Жок, андай болбосо экен. Мен адегенде дарыланып бүтүп, сакайгандан кийин ага өзүм айтам. Бардыгын айтып берем. Ал мени түшүнсө керек. Бүгүн Айгүлдү өптүм. Буга чейин деле кыздарды өптүм го, бирок Айгүлдү өпкөндө башкача болдум. Айгүл бошонуп, олоктай бергенде анын назик салааларынан кармап туруп, «Айгүл, мен сени сүйүп калдым», дедим. Айгүл көкүлүн маңдайыма жакындатып, «Мен дагы», деди. Аны ордунан так көтөрүп тегереттим. Ыңгайсызданган кыз, «Акырын эме, жыгылам», деди эркелей. Үйгө абдан кубанычтуу кайттым. Апама менин турмушумда эмне өзгөрүш болсо бардыгын айтчумун. Эгер апам үйдө болсо, азыр Айгүл жөнүндө айтып бермекмин. Бичара апам терисине батпай сүйүнмөк. Диванга жатып алып кыялданам. Эмки жолукканда мага турмушка чыкчы дейм. Жок, мен бул жаңылыкта дегенде апама айтышым керек. Апам макул болсо, анан Айгүлгө айтам. Жок, мен адегенде дарыланып, жанагы желмогуздан таптакыр кутулушум керек. Анан Айгүлгө айтам. Апама ал абдан жакса керек. Айтаар замат эле сандыктагы келиниме салам деген сөйкөсүн алып чыкса керек. Айтмакчы, өткөндө акча керек болгондо, ошол сөйкөнү таап, сатып жибермекчи болуп, сандыктын кулпусун буза албай койгом. Ала албай койгонум жакшы болуптур да. Айгүлдү апам үйгө чакырса, ал уялып келбей койду. Сүрөтүн алып келип берсем, апам, «Татынакай кыз турбайбы садагасы? Болсун», деп сүрөтүн өп, көзгүнүн бурчуна илип койду. Менин дарыланып жатканымды билмексем болгону менен, апамдын маанайы жакшы, көңүлдүү жүрөт. Кыялдың оңолуп, кайрадан баштагыдай боло баштадың уулум. Ошол кыз сенин тагдырыңа бир бурулуш алып келет го. Эгер макул көрсөң, ошол кызга үйлөндүрүп койсом, деди мени суроолуу тиктеп. Апамдын менин оюмдагыны тапканына кымыңдадым. Бирок көңүлүмдө баяга дегенде тигини таштоом керек деген ой турду. Ал кызды жакшы көрөм, апа. Бирок азыр эмес. Кийинчерээк үйлөнөйүн, дедим. Кызың өтө эле татынакай экен, балам. Бирөө илек качып мени дагы азапка салып жүрбө. Деги өзүң эле билчи, деген апамдын сөзү жүрөгүмдү бирөө устара менен тилип кеткендей ачыштырды. Уктайын десем уйкум келбеди. Чын эле, бирөө алып качып кетсечи, үйлөнөйүнбү? Жок дегенде дарыланып бүтүүм керек эмеспи? Айгүлдү эч кимге ыраа көрбөй турдум. Анын сүрөтү ар дайым биздин күзгүбүздө илинип турчу. Ачып көздү жумганча биринчи сессия аяктап калды. Айгүл экөөбүз китепканада бирге даярдандык. Бардык экзамендерибиз 5 болду. Ал мени менен, мен аны менен сыймыктанып, бири-бирибизден намыстанып окудук. Сессиянын бүтүшүн кафеге барып белгиледик. Апам акча берди. Айгүл экөөбүз кичинеден гана вино ичтик. Айгүл айрым кыздарга окшоп арак ичпегени, тамеки чекпегени жөнөкөйлүгү мага жакты. Чойлоңдогон көп эле кыздарды көрүп жүрбөйбүзбү? Врач дарылануунун биринчи этабы бүттү, бирок дарыланып бүттүң деп айта албайм. Эми калган тагдырың өзүңө гана байланыштуу, деди. Өзүмдү өзүм сынап көрүүм керектигин айтып, биз организмиңдеги баңгизатка болгон көз карандылыктан арылттык. Бирок сенде психологиялык көз карандылык дагы деле калды. Аны жеңиш эми сенин эркиңе гана байланыштуу, деди. Көбүрөөк алаксып, баштагы досторума жолугушумду бир канча ирет эскертти. Мен эми алиги үчүн чогула турган досторумдан кашчу болдум. Алар жан койбой издеп, үйгө тынбай келип атышты. Мен көбүрөөк Айгүл, келечек жөнүндө ойлоого аракет кылдым. Өткөн кайгылуу күндөрүмдү өмүрүмдөн таптакыр өчүрүп салгым келди. Экинчи сессияны да абдан жакшы тапшырдык. Врачка анда-санда барып көрүнүп турам. Мүнөзүм оңолуп, өтө тез жиним келбей калды. Экзамен бүтүп, Айгүл экөөбүз белгилеп, анан келип үйдө жаткам. Телефон адаттан тыш кечке шыңгырады. Айгүлбү деп ала койсом, Кубаныч экен. Жолугалы, деди Кубаныч сөзүнүн аягын үзүп сүйлөп. Мен бошобой жатканымды, ишим бар экенин,
Алегини таштаганымды дагы көп шылтоолорду айттым. Өзүң бил, Айгүлдү өтө сүйөт эмессиңби? Эгер Айгүл кырсыкка учурабасын десең, көчөдөгү кыздардай баңги болушун, ийнеге отурушун же жөн эле көпөлөк болуп калышын каалабасаң келерсиң, деп трубканы коюп койду. Денемди тогургандай жыйырыла түштүм. Бул балдардан бардыгын күтүүгө боло тургандыгын абдан жакшы билем да. Эмне кылсам? Айгүлгө айтсамбы? Эмне деп? Мен баңги элем, анан досторум сенин өмүрүңө коркунуч туудуруп жатат деппи? Анда Айгүл мага туура түшүнөбү? Айтор, көңүлүмдөгү уйгу тынчсыздануу кайрадан башталды. Таң атканча кирпик какпадым. Анан ошол баңги досторума барып, менин аларга кошула албай тургандыгымды айтайын. Айгүлгө тийбегиле, болбосо баарыңарды милицияга салып берем дейин деп, эртең менен эптеп турдум да ордого бет алдым. Барсам бөлмөдөгү ашаанын түтүнүнөн адамдын жүзүн көрүп болбойт. Бири бурчта бирөөнүн колуна сайып отурат. Бул көрүнүштөн ичиркенип кеттим. Мен ушул абалга кантип чыдап жүрдүм экен деп ойлодум. Досторум эч нерсе болбогондой тосуп алышып, адегенде мага таарынышып, анан арак куюп менин экзамендеримди куттукташты. Айгүлдү көрүп жүргөндөрүн айтып, анын сулуулугун, назиктигин, адам суктанарлык келбетине токтолушту. Айгүлдүн сайынып калышын каалабай тургандыктарын айтышты. Эгер бизге кошулгуң келбесе мейли, эч болбосо порошок сатып бергенге жардамдашарсың. Бирөөнү эле ийнеге отургузуп берсең да мейли дешти. Мен бул сунушту ойлонуп көрүп макул боло албадым. Себеби ал порошок үчүн канча жыл соттолгондорду да билет элем. Бирөөнүн баласында бул шүмшүк топко кыйгым келбей калган кезим эле, эч болбосо биздин ордону эч кимге айтпай чыгарсың дешти. Мен эч качан эч кимге бул тууралуу ооз ачпай тургандыгымды айтып убада бердим. Айтор, улам бири тост айтып, ичире берип мас болупмун, анан алегине сайышыптыр. Айтор, ойгонсом ордодо жатам, кучагымда бир баңги сойку. Тамырымды таппай кыйналышканбы, колумдун баары көгала, ийне тактары. Эртең менен үйгө келдим. Апам мени көрүп чочуп кетти. Кечке эс-мас үйдө жаттым. Апамдын да көңүлү чөгүп, абдан капа жүрдү. Мен кайрадан алегисиз жашай албай калдым. Эми үйдөгү килемди апарып саттым. Кенедей пакеттеги порошок апамдан да кымбат боло баштады. Сайынган сайын дагы көбүрөөк керек боло берди. Бүгүн апамдан акча сурасам, акча табылбады. Кошуналардан да акча чыкпады. Таң калганым, апам менин эмнеге керектээримди билип турса да жан талашып издеди. Эч кимден чыккан жок. Менин өлүп бараткан абалымды алар кайдан түшүнүшсүн? Сен бүттүң балам, оңолуп кайра жоголуп баратасың. Эми бул кебетең менен Айгүл сени карабайт. Деги кебетеңди өзүң эле күзгүдөн карачы деген апамдын ачууланган сөзү катуу тийдиби? Айтор, апама кол көтөрүп барып токтодум. Өзүмдү зорго токтотуп калдым. Апам бөлмөсүнө кирип аябай ыйлады. Мен өзүмдүн ошол күнкү жоругумду эч качан кечире албадым. Апам байкуш кечирди. Эртеси эле тамак иччи балам, минте берсең өлүп каласың, же врачка кайра барчы деп башымда турду. Врачка барганым жок. Себеби өз эркиме ишенбей калдым. Экинчиден, менин алиги досторум алардын катарынан кетсем эле Айгүлгө жамандык кылышчудай. Ачык эле айтып жатышпайбы? Мен ушул тунук булактай мөлтүрөгөн кызды бирөөгө кордотуп, анан жаңы ачылган гүлдөй кезинде бирөөлөргө тебелетип солоткум келбеди. Айгүлдүн баңгилердин катарына кошулушун каалаганым жок. Өкүнүчтүүсү, апам жалгыз калды. Бүт өмүрүн мага арнап, анан караганда менин колумдан бир чыны чай ичпей, бир көйнөк кийбей, көйнөктү коеюн, мен анын шакек билеригинен бери сатып, балам деген ишеничин, энелик улуу сүйүүсүн тебелеп тепсеп акмак болдум. Бул акмакчылык экенин билип турдум, бирок менде башка арга айла жок эмес беле. Айгүлдөн кача баштадым. Телефонго жок дедирдим. Өзүм алсам, башка кызды сүйүп калдым деп алдадым. Көчөдөн качып кетип, менин бул акыбалымды Айгүл көрбөсүн, менден үмүтү үзүлсүн, өзүндөй жакшынакай балага жолугуп бактылуу болсо экен деп тиледим. Мен татыксыз экенимди мойнума алып, ушундай акылсыздыгым үчүн өзүмдү өзүм жек көрүп турдум. Мага акча керек, акча.
Көңілім жайына келсін үшін көбірек сайыныш керек. Аға көп ақша. Апам шордуаны қайдан табады. Кейінгі кездерде мені қиналбасын деді көрінеді. Ар несесін сатып мақы көбірек ақша береді. Алда жетпейді. Емне қылсам? Кейде ортодоқ балдардан қалған шприцтердегі қалдықтарды дағы сайынған ұчырларым болды. Анан ар жерім ауырый баштады. Температурам көтеріледі. Bir күні грипп, анан тамағым, анан бронхит, айтор, оруған жерім жоқтай. Арықтағанымды айтпайлы қояйын. Апамдың бір врач танышы, балаңды врачқа көрсетсөңші, негедір раңы башқача дептір. Апам ыйлай бергеннен анализ тапшыруу қарғасы болдым. Қанымдың составынан баңгизат шығып қалауы, баңги екенімді бирөө біліп қалбасын деп, анализ тапшырғанға тақыр барчу емесмін. Анан эмне болғанын айтудан өзім қорқам. Қанымдың составынан ВИЧ-СПИД екенім анықталды. Шенбедім. Қантып эле. Қантып мен СПИД болып қалайын. Қайра текшерттім. Қайдан бұл балекет маға жабышты. Бары бір анализ менен СПИД екенімді дәлдей берді. Ушул күні жер астын үстін болды. Бардығы бүткеніне өзімді көміп тыңғаныма ошондо көзім жетті. Себебі СПИД деген эмне экенин, анын кантип чыгарын, аны дарылай турган бир да дары чыгарыла элек экенин биз мектепте абдан жакшы окуганбыз. Ушул окуя менин үмүтүмдү биротула өздү. Эми порошоктуу ой келди, табылса эле тынбай сайына баштадым. Көңүлүм чөгүп, порошоксуз тура албай калдым. Акчам жок эле. Баягы досторумдан карызга порошок сурасам беришпеди. Керек болсо акча тап. Түнкүсүн уурга кир, уурда, тоно, эч болбосо ийнеге бирөөнү отургуз. Болбосо баңгизатын сатыш. Бекер эч нерсе жок да, деп шылдыңдагылар келди. Мен уурдап тоной албайм. Ага көнгөн эмесмин. Андан көрө өлүш керек. Өлбөгөндө эми эмне кыла алам? Өзүм деле бир канча жылдан кийин өлүп тынат экенмин. Ошончо жыл кыйналып апамды кыйнап, Айгүлдү кыйнагынча, ушунчамда өлүп калганым оңго деп чечтим. Айткандай эле жалгыз үмүтүм Айгүл болчу. Эми мен ага эч качан үйлөнө албайм. Антам ага бул жашоонун кандай кызыкчылыгы бар? Өзүм демселеп зорго жүргөндө бул балекети каяктан жабыша калды? Ким билет? Көпөлөктөрдөн белек болдубу же шприцтен келдиби айтор. Эмнеси болсо да, эми дүйнө жүзүнүн медиктери биригип дарылай албай жаткан балекетке кабылыпмын. Демек, бул жашоодон үмүт үзбөгөндө эмне калды? Эмнеге жашайын? Кыйналыш үчүнбү? Апамды бир жолу кыйнаш үчүнбү? Эң жакшысы эле акыркы ирет чыгынып көбүрөөк порошок табыш керек го. Менин абалым күндөн күнгө, сааттан саатка начарлоодо. Акыркы кезде акыл эсимде жайында эмес. Дурусураак кийимдеримдин баарын порошокко алмашып жибердим. Үстүмдө эскилери, күзгүгө карансам тилемчиге окшой баштап турган. Күндөлүктү да күндө жасай албай калдым. Чамам жок. Ментип жашоо уят. Өзүм 19га келдим. Апамды карап отурам. Күндө акча сурайм, башка аркам жок. Үйдөгү килемди арзанга сатып 5 күн чардадым. Бүгүн мен өзүм сот жүргүзүп бүтүм чыгардым. Эненин ак сүтүн актай албаган, эмгегин баалабаган, өмүрдүн баркын билбеген, Айгүлдөй аруу кыздын сүйүүсүнө арзый албаган мага окшогон акмакка өлүмдөн башка жаза барбы? Эмнеге жашайм? Менин өмүрүм ансыз да бүтпөдүбү? Эми эмне? Башкаларды кыйнаш үчүн жашаймбы? Айгүл, мен өмүрүмдө бир гана аруу кызды көрдүм. Ал сен болчусуң. Сенин байоолугуң, назиктигиң, тунуктугуң, болгондой айткан тайманбастыгың, келбетиң, мусунукундай узун кирпигиң, айтор, сенин самайыңдын талына чейин суктанчумун. Өкүнүчтүүсү, сени менен өмүр сүрө албадым. Бул бактым мага буйрбады. Эмнеге дейсиңби? Себеби сени аядым. Бул өмүрдөн да сен үчүн кечтим. Мен жетпеген бактыга сен жет. Менин калган өмүрүмдү сен жаша. Мен үчүн жаша. Колуңдан келсе апама көз сала жүр. Мен өз тагдырыма өзүм балта чаптым. Менин каталыгым үчүн сен эмес, апам эмес, башкалар эмес, өзүм жооп беришим керек. Бир өтүнүчүм, өзүң да, бала чакаңды, тууган уругуңду, жада калса таанышыңды да банкиликке жолото көрбө.
Koş emi, can bergem. Beydime bir barıp estep koy. Apa, sen uktap kaldın. Yok, uktavay kaygırıp, balamdan erteŋi kantettep, kavatırlanıp jatıp, gözün ilindi görünöt. Erteŋ senin bardık kaygıŋa çekit koyoyun dep jaştım. Apa kebay, jamandığımdı jaşırıp, jakşılığımdı görsötüp, enem de, atam da, dosum da sen boldun ele. Akırkı gündörüңdü tozokka aylandırıp taştağınımdı bilip görüp duram. Emne kılalam. Dal bastap canım uğurganda uroy didim. Göңülüңdü oruttum. Kol götüre durgan bolup, özümdü aran karmap kaldım. Oşol günde estesem jerge giretişim. Oşondan göre kolum sınıp kalbaydı. Kaysı betim menen kol götürdüm. 9 ay götürüp, 19'ga çıkkança kanattuğu kaktırvay bakıp, anan 19'ga çıkkanda da adamdıktan ketken hayvandı da geçirdin. Apa, geçirmek turgay, uğulum oğulsa eken dep tün uykundan geçtin. Soğulgan jalbıraktay sargarıp tamak içpey kaldın. Men bangi bolboy ele, sen bangi olup kaldın apa. Anan mentibeme uşul ele jetişpey turgan sep spidi da jawışıptır. Balasın süýgen, balasın barktagan ene sençelik bolor. Birok, men senin uşul abalыңды görüp, Aygüldün ömrüne korkunuç keltirip jaşagym gelbedi. Sizdi abdan jakşı görçümün. Siz anı jakşı bilesiz. Menin sizden başka tayanarım da, tarınarım da, mаңдайымдан erkeletip süýörüm da jok emespi apa. Siz meni kanday barktasaňyz, men da sizde dal oşundoy barktaçymyn. Mektepten gelgende üýde jok bolsaňyz tomsorup kalçylym. Eme siz dahy men jok oşentip tomsorasız go. Men biraz geç kalsam göçöge turup alçylyňyz. Eme jalgys kantyp jaşar ekensiz. Bugün men 4-5 ret sayına turgan paraşoktu alıp geldim. Erteň siz gelgençe uşul akmakty jugut bosam bolboýdy. Başka arkam kalbady. Hiç kimde gün ölebeňiz apa. Bardyk kaygıga özüm sebepçi boldum. Apa kebay, geçir alsan geçir. Menin kiçinekey kezimde estep, kiçinekey kezimdeki süretlerimdi saktap kalıňyz. Joňoýgon kezimde özüm dilejek dep jürem. A süretlerden barın tutup salıňyzça. Eger arbak, tigil düýne bar degen için bolsa, anda men sizdi korgop koldap jürem. Dünküsün korkboňyz. Har daim janıňyzda bolam. Günde taňda çaçyňyzdan sılap, yüzüňizden süýem. Apa kebay, uşul azaplardan barынан kutulaýynça. Men Aygül menen koştoşu kıyın bolotko dep oýladym ele. Görse, siz maga bardyk nerseden kymbat ekensiz apa. Eger Kuday bar bolsa, eş bir eneni sizge okşotup bozotpasın. Eş bir balany maga okşotup argasız abalga baylabasın. Balkonga çıksam, asman okmuş koz eken. Sıdırım jel жүzümde aymalaydı. Havanın tazalıgıcı. Ay tepdi gerek. Yıldızlar jımыңdaydı. Kirpeklerim nımdalışıp, ilahım gelip ketdi. Oşul kozduktu ekinci görбөй turganımda. Oşul taza havadan jutpay, bir tompoygun beyitde jatarımdı öyle oyladım. Bul ömürde kolundağı jalgız mederin jogotkonu turgan beçara apamdı öyle oyladım. Aygüldi este oyladım. Tirүүлük kanday keremet. Oşol keremette koluma düşürgönümme, jüregimdöki bolgon jakşı sesimdin bardygyn koldan düşürüp sındırıp alganyma, emementip öz kalowum menen uşul jarık düýnöge koş aýdууga argasız bolup turganyma abdan hökünüp durdum. Alda menin balalygym hay. Oşol paraşok nemnesine kızıktım eken, al menin ajalym ekeniň kaydan bilipdirmin. Abdan hökünüp duram. Koş emi apa, uşul menin akyrky sözüm. Çynymdy aýtsam, men bul turmuşdan çarçadım. Sizdi ayabay çarçattım. Gündölügün jetkirip bergene barganımda jüregi orup, Gülbadam eje töşükde jatıptır. Üýünde siňdisi bar eken. Meni menen süýleşgüsi geldi. Gündölükde jüregine basıp sılap, erinderine jakyndatyp öp koydu. Aygül gelgen sayın gözünden jaş töküp, maga emne aýtpadyňyz balkem bişekке barıp darlatmakbız. Oşton takır ketip kalmak bilek, dep oýlaýt beçara. Kede Aygülge aýtsam, balam çyn ele tirүү kalat bolçu. Aygüldün sözüni ukmak dep oýlaýym. Oýuň har nerse gelet. Bir arman bar bir jüregimde kalat tura. Aýtkandaý ele bayagy Samattyň koluktusuna tagam dep bekitken sandykdagy söýköni
Aygülge verdim. Albayım deydi. Samat seni süydele kızım. Taqdir eken buyurbada. Seni körgönde, ulumdu görgöndey bolup süýnüp jireýin. Muny taga turgan hemi menin hiç kimim jok dep kulağına taqıp koydum. Anan Aygül getkende ozon top önümdün boluşunça bosta uyladım. Koşnalarım da gönüp kaldı görünöt. Birinci gündörü ürüp öýüple jetip gelişçe. Beçara maga gelin bolsa tıpıldahan jakşına kay güýümdü gelin bolmok eken. Günde gelip kantyp jatas sapa dep meni koşlu uylap, çay qaynatyp berip, diýak biýakdy jinap koyup getet beçara. Men an sayın jaşyp, an sayın hylaýym, başga argam barby? Eger qargıç diýgen için bolsa, oşol bangizat satkandardy menin uluma okşogon ene sütü oğuzundan getelek naristelerdi azgırıp bangelikke tartkandardy qırgaýdylym. Oşolordun enesi maha okşop botodoy bozdap kalsın. Bangizat satkandardyň uğul kızı bangelikke baş baylap, menin ulumdun taqdyryn görsün. Başka ne deyin? Eger jassaň, har bir ulan kız uşul taqdyrdy okuganday kılıp, uşul okuyadan jüregi titregendey kılıp jassyndy. Menin sözüm bangilerden barın saktap kalbasa da, eki çenenin balasına savak bolsa, bul da çoň iş, dedi Ece. Bir cumadan keyin Gülbadam Ece kaza boldu da ukdum.